batewe n'icyorezo cya virusi ya korona. Abo barasaba inzego z'ubutegetsi ko zashyiraho izindi ngamba zafasha mu kwirinda ikwirakwira ry'ubwandu bw'iki cyorezo, ariko bukaborohereza imigenderanire n'ibindi bice by'igihugu. Kuva mu kwezi kwa gatatu ubwo umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragaraga mu gihugu, hahise hafatwa ingamba zirimo kugumisha abaturage mu ngo, imirimo myinshi irahagarara, ndetse n'ibigo hafi ya byose by'abikorera bihagarika amasezerano y'akazi kuri bamwe mu bari abakozi babyo. Ibi bihe bidasanzwe byamaze hafi iminsi 45. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu imirimo myinshi yongera gukomorerwa, ubuzima busa n'ubutangiye kugaruka kuri bamwe. Nyamara ku batuye mu karere ka Rusizi ibyo ntibyatinze, kuko mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiye, nyuma y'uko hahagaragariye ubwandu bwa COVID-19, aka karere kahise gashyirwa mu kato, ingendo hagati yako n'utundi turere zirahagarara, na n'ubu ibintu biracyari uko. Ibi byahungabanyije imibereho ya benshi mu baturage, cyane cyane ba nyakabyizi, ku buryo kugeza na n'ubu kubona ibyangombwa nkenerwa bikiri ingorabahizi. Kugeza na n'ubu ahubwo ngewe nakwiheraho urugero, sindishyura mituweli, kandi nibwo bwa mbere bimbayeho ntarishyura mituweli nk'uku kwezi. Nta muntu ukibasha gukora ku rufaranga, mbese ubu twabaye abakene, ntawatinya kuvuga ko turi abakene nyakuri. Nkanjye nihereyeho twakoranaga n'abakongomani, tukarya ari uko abakongomani bambutse. Tumaze amezi ngira ngo agera nko muri 6 abo bakongomani batasi. Ni ukuvuga ngo akazi twakoraga karahungabanye ku buryo no kurya ari ibibazo bikomeye cyane. Nirwa mu isoko, ndi umudandazi. Kuva mu gitondo do intoki zanjye sindakora ku bucuruzi. Nose urambwira ngo mituweli ndaza kuyibona bigenze gute? Ubwanjye no kubona ibihaza umuryango sindi kuyibona. Nihajye cya mituweli cyo urumva ni ikibazo gikomeye. Mu nzego bigaragara ko zakozweho cyane n'aka kato k'igihe kirekire kugeza ubu Rusizi yisangije, harimo rwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo rusange. Ku byerekezo by'ingendo bigera kuri 6, imodoka zitwara abagenzi zahoze ziganamo ubu harakora icyerekezo kimwe gusa, Kamembe Bugarama. Muri gare y'ako karere ahahoze hahurira urujya n'uruza rw'abantu bafata iziberekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, nta n'inyoni itamba. Urahasanga gusa imodoka zahoze zikora uwo murimo, bigaragara ko zimaze igihe kinini zihaparitse. Bwana Dusengimana Yosefu ushinzwe imicungire y'iyi gare yabwiye Ijwi rya Amerika ingaruka aka kato gakomeje kubagiraho. Niyo nahera ku modoka ubwayo, ndaza kugera no ku bazikoreshaga. Imodoka yiparitse amezi arenga 3, burya kugira ngo yongere gusubira mu muhanda babanza kuyikorera icyitwa revision, kuko moteri yitariho ituruna byanze bikunze igira ikibazo, irangirika. Nyinshi mubona hano urumva zizahura n'icyo kibazo. Hanyuma rero tugarutse noneho ku bakozi, hano ibiro byose bya agence birafunze, kandi hose harimo abakozi. Tubarura agence zigeze ku 9, zose zari zifite abakozi nibura barenga 5. Abo bose nta kazi bafite ubu ngubu. Kandi ubwo bo nabo mvuze bo mu biro, imodoka ziri ahangaha, abashoferi bazo benshi nk'uko imodoka muzibona ziparitse hano batakaje akazi. Abo tujya duhura nabo hano bagerageza nko gutembera bagaruka hano muri gare babaza batise byifashe gute, turababona benshi babayeho nabi. Kugera mu mujyi wa Kamembe rwagati mu gice cyagenewe ubucuruzi, imirimo irakorwa, ariko kandi abacuruzi nabo ntiborohewe. Bitewe n'aka kato, abaguzi babaye bake kuko bacuruza nabi imbere mu karere gusa, ariko n'abababonye kubona uko barangura ibyo bacuruza ntibyoroshye. Kuva hano ujya Nyamasheke ntibikunda, kandi mu by'ukuri twajyagayo tugakorayo nk'iyo myumbati, tugakorayo nk'ibyo bijumba, tugakorayo nk'iyo fu y'ubugari, tukaza tugacuruza. Wabugeza hano wareba utundi uhakura hano ukajyana Nyamasheke, nabwo abana bakaramuka. None se ko duheze mu kato tugahera mu karere konyine? Nk'ubu nkanjye urabona ncuruza ibyuma, hari n'abandi bacuruza ibindi bintu bitandukanye, kandi ibigiye nkora bisaba ko nigera kuri teri nkajya kwishakira imari. Bibanywa amayeri menshi, utajyaho ntabwo apfa kubona ikintu ucuruza. Rero nk'ubu ngubu urabibona ko inzu nta kintu cyinshi cyane kirimo, kubera ko amezi 6 umuntu adasohoka ni ikintu gikomeye. Aha aba bacuruzi kimwe n'abakora indi mirimo ibasaba gukora ingendo zihuza uturere, bagasaba ko harebwa uburyo bwo gukomorera imigenderanire hagati ya Rusizi n'ibindi bice by'igihugu, hubahirizwa andi mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Badufasha nk'abayobozi batureberera, wenda twajya tunipimisha corona, tukipimisha tukabona iyo message tugenderaho buri munsi, nta nicyo byabidutwaye, ariko ngasohoka mu karere mfite iyo message bakanyemerera ngasohoka nkajya gushaka imari, kanagaruka n'ubu nifite indi, baba dukora ikintu gikomeye cyane. Wenda nubwo imipaka yabihagaze, ariko ingendo wenda abava Kigali wenda umuntu ashaka kujya nka Nyamasheke akagenda, mbega no muri rusange imipaka ikabihagaze, ariko ingendo ze zigakomeza muri runo Rwanda. Uretse izi ngaruka zishingiye ku mirimo yaba y'ibigo by'abikorera cyangwa se y'abaturage ubwabo, bigaragara ko yahungabanye kubera kato k'igihe kirekire Rusizi mazemo, inzego z'ubutegetsi muri aka karere zigaragaza ko hari n'imishinga myinshi ya leta, cyane cyane y'ibikorwa remezo, yadindiye indi irahagarara. Ibyo ngo biraterwa n'uko abakabaye bayishyira mu bikorwa batemerewe kuhaza mu gihe hakiri mu kato. Nubwo bimeze uko ariko,
Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere aravuga ko mu gihe hari ubwandu bushya bwa COVID-19 bukigaragara mu baturage, gukomora iby'ingendo bidashoboka. Kuva ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bwagaragara mu gihugu mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, aka karere ka Rusizi niko konyine kagize umwihariko wo gushyirwa mu kato k'igihe kirekire na n'ubu kakirimo. Ni nako kandi karere ko hanze y'umujyi wa Kigali kugeza ubu kagaragayemo abarwayi benshi ba COVID-19. Bubanza, mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'u Burundi haravugwa ikibazo cy'amazi meza ku baturage batari bake. Bamwe mu bahatuye bakoresha yagenewe kuvomerera umuceri. Tubura amazi bamwe bakayarara gutyo bagaca biruka mbere kuvoma muri kanara igivomera imiceri ariko mpanda. Murazi yuko ruba ari rubi, bameseramwe ibintu by'ibihuzu bibi by'ivyahi, abandi bakajamwo boga, bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe, ariho n'inzoka benshi zibafatira, bigaca bituma yuko tumererwa nabi tugaca tugwaragurika. Uri umunyagihugu muri zone Mitakataka, komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, we n'abanyi biwe bemeza ku kibazo c'amazi kibaraje ishinga. Mbere ki mu byo bifuza ko baje inama y'imitumba batowe kuri uyu wa mbere babakemurira, imbere ya byose bakavuga ko bugarijwe n'ingwara bitewe no kunywa amazi mabi yagenewe kuvomera imirima. Aba hano kuvuga nta kindi kibazo tubatura cane cane atari iki cy'amazi, nicyo gihanze ngaho aricyo gituma abantu bakunda kugwaragurika cane. Twari dukeneye yuko boduserukira kandi aricyo cyambere dushira imbere kugira ngo turonke amazi meza, kuko amazi meza niyo atuma abantu babaho. Ni kuvuga yuko aho biba nk'ibikunda twaronka 6, ngira ngo niho vyokunda, kuko iyi zone ya Mitakataka nini cane, bigaca bituma nk'uko bibona ya mabido angana gutya, bigaca bituma yuko tubura amazi bamwe bakayarara gutyo bagaca biruka mbere kuvoma muri kanara, kubera yuko babuze aho bavoma amazi igivomera imiceri ariko mpanda rumanuka. Murazi yuko ruba ari rubi, bameseramwe ibintu by'ibihuzu bibi by'ivyahi, abandi bakajamwo boga, bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe, ariho n'inzoka benshi zibafatira, bigaca bituma yuko tumererwa nabi tugaca tugwaragurika. Aha barakunda kugwara inzoka, kenshi umuntu agiye kwa muganga bakamutora inzoka, hanyuma rero bakatubaza ati mwebwe ntimugaragaza kunywa amazi meza. Bakavuga ati nta mazi n'ukuri turonka bitewe n'uko uwo mutumba wa Mitakataka amazi ntigera aboneka. Mbere niyabonetse n'Imana mpa nk'uko bisigurwa n'aba bishika bakamara igice c'umunsi bari kwibomba rimwe bafise bateramiye amazi. Turakanya amazi cyane gose, turi benshi tuyavoma turi zone yose, ntabwo adukwira, ni make. Aho urabona iyo ugera bakagwana bagatukana bakabarirana nabi bivanye kuba amazi ari make. Twatugize iminsi tutayaronka yarikase, twari two turarira n'ubu Imana iraduhaye tubona yaraje, kubera tuba tubuza amazi tukaza kunywa kanara n'ayadutera inzoka. Ego turabuza amazi cyane gose, n'uyu muvyeyi yoba yaduhaye yarakoze. Turabishimira Imana kubera twatumaze kuronka nayo makeyi, ariko turakenya amazi, turabura amazi gose, tukanyotegwa tugacafura, tukabura amazi tunywa. Akwiye ko bari kutwongereza ayandi mazi abavyeyi bakayaduhereza, bakayashira hanyene aho bobona abereye, niho boyashira kugira ngo twese dukwigwe. Ahandi naho izindi ngorane zigiye kubaho nuko tubona namba rejite ziyugara, namba rihe bayugarira, no kuvuga bari bamaze iyi minsi 2 bataronka n'intonyi y'amazi, ubu ni haje mu gatondo toni igihe kisaha 12. Uwo mugabo nawe amenyesha kwikena ry'amazi ritera n'ibibazo hagati y'abubakanye. Nk'umuntu w'umushinga ntavuye guhangayika, hariho abantu bisoneye badashobora kuza koga rujya ruzi rwa kanara ngo bidubangure nk'abana, baca bavuga ati je ndashika muhira kumbure ndasanga amazi umukenyezi yavomye aba ariyo noga. Burya rero ashitse muhira agasanga ayo mazi aragasanga ari nk'akabido kamwe umudamu yiri watondeye, agaca amubwira ati mufaso mushinga ntahe wanje nukuri umbabarire amazi twayabuze. Hama rero uko umugabo yamara umugabo akavuga ati none nirwa ntoze, tico ntigishoboka. Ayo ubwo buzi rero buke bwabonetse agaca bamuha akabwoga, hanyuma kenshi kumbure abana bakarara inzara ku buryo babuze amazi yo kurondeza. Ababazwa no kubona heza umwaka wose barijejwe kuronswa amazi, amaso agahera mu nzira. Umwaka weze twari twasabye amazi mu Gatura, turagenda abanyagihugu bo kuri no mutumba kweri turitaba turimba. Burya rero amazi hafi yo kuri Enapo niho amatiyo yagarukiye. Burya rero mu nyuma yo byakamanganiye ntitwamenye ya amazi yagarukiye, ntitwamenye ingene vyagenze. Gaspar Nkurikiye umuhanuzi wa Romatari w'intara ya Bubanza ajejwe imibano arahumuriza. Mu nama y'umutekano
imibonano ku wa kane w'indwi iheze niho yishuriye abamutuye ingorane. Ibitigiri bitangwa n'ibisata vya ONU vyitaho iterambere harimo UNICEF vyerekana ko ibice 60% vy'abarundi birenga bafise amazi meza, mu gihe miliyoni 2 zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi bagiye kurondera amazi. Ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu babyara imburagihe wavuye ku bana 17,337 mu mwaka wa 2017 ugera ku bana 19,832 mu mwaka wa 2018. Abana bagiye bavuka muri ubu buryo bamwe bimwe uburenganzira bwabo bwo kwandikwa mu irangamimerere, ku buryo kugeza amagingo aya hari abadashyirwa mu igenamigambi, dore ko bishingira ku mibare y'abanditswe mu irangamimerere, ku buryo iki cyiciro kidafite aho kibarizwa. Itegeko rigenga abantu n'umuryango nimero 32/2016 ryo kwa 28/2016 ukwezi kwa 8 2016 rivuga ko umwana wese agomba kwandikishwa mu minsi itarenze 30 avutse. Nyamara usanga bamwe mu bana bavuka ku bakobwa babyariye iwabo bakura batanditse mu bitabo by'irangamimerere, kuko usanga abasore cyangwa abagabo bateye inda abo bakobwa banga kwemera abo bana, bityo bakananga kubiyandikishaho. Nyamara umwana afite ubwo burenganzira, bityo bigatuma akura atazwi, adafite inkomoko mu buryo buzwi. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo ya 19 havugwamo kandi ko umwana afite uburenganzira bwo kurengerwa, nyamara ugasanga hari aho byirengagizwa, nk'aho umwana akura atanditswe mu irangamimerere. Havugwamo ko umwana wese afite uburenganzira bwo kurengerwa ku buryo bwihariye n'umuryango we, abandi banyarwanda na leta, bitewe n'ikigero n'imibere harimo, nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Itegeko rigenga abantu n'umuryango nimero 32/2016 ryo kuwa 28/2016 ukwezi kwa 8 2016 rivuga ko umwana wese agomba kwandikishwa mu minsi itarenze 30 avutse. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, Christella, komera cyane, ikaze mu kiganiro ejo utugezeho ibitekerezo byatanzwe kuri izi mbuga umaze gukusanya. Mugenzi wanjye arakoze kuma ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko igaruka ku burenganzira bw'umwana mu kwandikishwa mu irangamimerere, aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba bamwe mu basore cyangwa abagabo batitabira kwandikisha abana mu irangamimerere. Ubu butumwa turi kugakira binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo, ariyo 0788758141. Kwihuse Evoduri Kicukiro aragira ati gituma umugabo cyangwa umusore atiyandikishaho umwana mu irangamimerere no kugira ngo atazabazwa indezo. Ati ikindi nk'umugabo wubatse aba yanga ko umudamu we yabimenya, bikaba byabanabasenyera urugo. Dukomeza, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke avuga ko igitera abagabo cyangwa abasore kutandikisha abana ari uko baba batizeye abo babyaranye, kuko hari benshi bamenya ko bari kurera abo batabyaye bitinze, kuko abakobwa bamwe baba barabonye ko babafitiye ubushobozi bityo bakabitirira abana. Naho Tuyizere Seti waragira ati bamwe mu bagabo cyangwa abasore impamvu batitabira kwandikisha abana ni ubujiji no kudasobanukirwa amategeko. Gasasira Theogene uri i Kigali yagize ati icyo mbona cyatuma umugabo cyangwa umusore yakwinangira kwiyandikishaho umwana mu irangamimerere n'uburwayi, kuko nta mpamvu yatuma umwana yamburwa uburenganzira bwe. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu, ariko nawe udukurikiye muri aka kanya waduha igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ya none, turakomeza tubwakire. Honore wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro. Ese undi Christella, reka nkubaze, mubona kutandikisha umwana bishingira ku iki muri rusange? Kutandikisha umwana haba ku mugabo cyangwa umusore, navuga ko icyambere ni imyumvire no kudasobanukirwa, kuko nko mu bitekerezo twakiriye bamwe baravuga ati ni ubujiji ndetse no gutinya inshingano, kandi buriya bagomba kumenya ko mu gihe umwana umubujije uburenganzira bwe hari ibintu baba batazi. Niba umwana atanditse, kuzabona bya byangombwa atangira kubona yujuje imyaka y'ubukuru, yaba indangamuntu, amatesitasiyo runaka akenera mu buzima bwe, icyo ni ikintu bagomba gusobanukirwa, kurenza uko yatinya ngo bazanyaka indezo cyangwa umwana si uwanjye. Kandi none kuvuga ngo umwana si uwe ntiyamwiyandikishaho, hari inzira zihari.
ADN barayipima akaba yamenya ati umwana ni uwanjye si uwanjye, kandi byaranoroshye hano mu Rwanda birakorwa. Rero numva ko ari buri nshingano za buri mubyeyi w'umugabo kwandikisha umwana we. Habwirwa benshi hakumva bene iyo mwumvishe ko hari n'icyo itegeko ribivugaho. Yego, ndagushimiye cyane. Nawe urakoze. Ni ku 104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Turi mu kiganiro ejo. Icya none turi kurebera hamwe uburenganzira bw'umwana bwo kwandikishwa mu irangamimerere. Aho bidakorwa bigira ngaruka ki? Itegeko riteganya iki? Hakorwa iki ngo izi nzitizi zikigaragaramo zikurweho, abana babona uburenganzira bwabo ku bwenegihugu no gushyirwa mu igenamigambi? Ese ubundi ni iki gitera bamwe mu basore cyangwa se abagabo kutagira uruhare mu kwandikisha abana mu irangamimerere? Abaturage batandukanye biganjemo abo mu mujyi wa Gicumbi ndetse n'uwa Kigali baganiriye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe, bavuga ko impamvu zishobora gutuma umugabo cyangwa umusore atiyandikisha umwana ari nyinshi, ariko bagahuriza ku ngingo yo gukora imibonano mpuzabitsina itatekerejweho neza. Tubumve. Aba ari uko bababyeyi batabiteganyije mu by'ukuri, baba bagiye gukora igikorwa cyo kwishimisha hanyuma bakagira agisida yo kubyara, ariko ntabwo baba babitekereje. Niyo mpamvu ubona kwandikisha abana bigorana, kumva nta byumva. Ndetse abagabo inshuro nyinshi baba badashaka yuko abagore babakeka yuko babaca inyuma, rero akanga kwiyandikishaho umwana akabona niyo yaba afite ibimenyetso byerekana ko ari we wamubyaye. Impamvu mbona nyine abagabo badakunda kwiyandikisha ku bana ni uko akenshi bakunda gukora wenda imibonano batabiteguye. Impamvu ya mbere ni uko abenshi cyane bakunda kubyara bari mu magi wabo, ugasanga yaba umusore cyangwa n'uwo mukobwa bombi muri bo nta n'umwe afite ubushobozi ku buryo umusore yakiyandikishaho umwana. Kandi ikindi, iyo umuntu yanabyariye mu rugo akiri umusore, hariho n'igihe n'imiryango y'ibabo w'umukobwa ibimukurikirana. Impamvu ibitera, cya mbere baba bakoze ikosa ryo gukora imibonano idateguye. Noneho icya kabiri, hari igihe bavuga ati nindamuka mbyemeye bashobora kumvukiramo wenda no kuba bamfunga, akanga kwemera wa mwana agahita yongera ikibazo. Nyine nuko abasore benshi muri iki gihe batinya inshingano nini, usanga ari ugutinya inshingano z'uko bamuha inshingano zo kurera uwo mwana. Ndumva ari iki ikintu kibitera. Iyo ari umusore agatera umukobwa wanjye inda, aba yanga akamuserereza ngo undi mukobwa atamwanga. Biranababaza cyane kuko umwana abura se kandi amufite anamurora, ariko yaramwanze kugira ngo adaseba. Reka ko akenshi na kenshi ari uko umuntu atizeye neza nimba umwana ari bitewe n'imico y'iki gihe, cyane yuko wenda muba mwahuye gutyo rimwe bikarangira. Urakoze cyane Marie Claire n'abo mwaganiye ku cyo batekereza ku mpamvu yatse izindi mu gutuma bamwe mu bagabo n'abasore bihunza uruhare rwabo mu kwandikisha abana babakomotseho. Gusa tutarakurekura, reka twumve n'icyo abo baturage bo mu karere ka Gicumbi na Kigali bavuga ku cyo babona nk'umuti w'iki kibazo. Mbona ikintu cya mbere cyakemura ibyo bintu ni uko leta ariyo yaba nyambere mu gufata umwanzuro, ikajya yemeza yuko nimba umusore yateye umukobwa inda, bikaba ngombwa ko umusore akurikirana umwana, ariko na leta idakurikiranye umusore. Mbona uruhare runini rwagirwa na leta kuri icyo kintu. Ko byakemuka habamo kumvikana hagati yabo, nk'uko bumvikanye bagiye kuryamana, bakumvikana ko bagomba no kumwiyandikishaho aho kugira umwana ajye kwandagara hanze. Iki kibazo rero uburyo cyakemuka, byasaba ubukangurambaga bwinshi ku rubyiruko, cyane cyane ku basore, kugira ngo babumvishe ibyiza byo kuba wamwemera ukamwakira ko atari inshingano zikomeye cyangwa se atari ibibazo uba ugiye kwiterereza, ahubwo biba ari ibyo ugiye gukemura byoroshye kandi mu buzima busanzwe. Njye ntekereza yuko leta yashyiraho ingamba zo gukaza ibihano ku basore cyangwa ku bagabo bateye inda bakanga no kwiyandikishaho abana, kuko ubundi bitabaye ibyo abana baraharenganira bakabura uburenganzira bwabo, basaba kubona ibyangombwa birabarushya, abana bakagira ipfunwe ntibamenye base, usanga ari ingorane. Rero leta nikaza ingamba mu gushyiraho ibihano. Wa mukobwa akwiye guhagarara ku maguru abiri akavugisha ukuri wa musore wamuteye yanda, wa musore agafatwa agahanwa, kuko aba abujije umukobwa uburenganzira bwe, nawe umwana abyaye akamubuza uburenganzira. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byo gupima ADN ntibagerageze bitugera ku masantere de sante. Nuko Marie Claire Isingizwe mugenzi wacu, mwumvisha impamvu n'ibyifuzo by'aba baturage bitangwa. Ni ikiganiro ejo, njye Ndishimwe Honore. Turi kugaruka ku burenganzira bw'umwana bwo kwandikishwa mu irangamimerere, mu kurebera hamwe ingaruka zigira ku bana batanditswe mu bitabo by'irangamimerere. Mu kiganiro ejo dufite umwana witwa Biyambere Thomas utuye mu kagari ka Musenyi mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi. Aravuga ko akomeje kugerwaho n'ingaruka zo kuba atanditswe mu bitabo by'irangamimerere.
Habiyambere afite imyaka 19, avuga ko nta ndangamuntu agira, ubwisungane mu kwivuza biturutse ku kuba nta hantu na hamwe yanditswe mu bitabo bya leta. Ni ubuzima yasangije mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Nitwa Habiyambere Thomas, mfite imyaka 19. Tubwire mu ncamake, byagenze gute kugira ngo ugeze imyaka 19 utarandikwa mu gitabo cy'irangamimerere? Kono byagenze, mama yapfuye ndi umwana mutoya mfite imyaka 7. Muri uko gupfa nyuma yaho twabuze gikurikirana, buri mwana wese twari abana 3, buri wese abukwe, ducika ukubiri. Nge nabyize imyaka 10 nza kuba hano njyenyine nibana. Muri uko kwibana saa hizi ngizi ndacyaba njyenyine, nyine mama yapfuye atatubaruje. Uravuze uturibana, nta papa wawe ufite? Saa hizi ngiye menye ubwenge, abantu buriya nibo bagenda guhamya bw'ibyabaye. Ngiye abantu mba numva bambwira yuko bambwira papa, ariko ngiye simuzi, sinigeze mubona. Ndinze ngano sinanamubona n'isura, ntago muzi nawe ndabona no kumva bamuvuga ngo ariho gusa. Kuba ugejeje imyaka 19 nta hantu na hamwe muri leta uzwi, nta cyangombwa na kimwe kikuranga nk'umunyarwanda, bikugiraho izihe ngaruka? Ingaruka bingiraho saa hizi ngizi ari amafaranga ya leta y'ingoboka batanga, twagakwiye kuba tuyafata. N'iyi nzu yarasenyutse, leta yakagombye wenda kuba yagize nk'ikintu idufasha. Imvura yaraguye, bavuze abagizweho ingaruka n'ibiza, twebwe ntago badushyizemo kuko nta cyemezo na kimwe bari kwandika muri leta. Nta na hamwe twari tuzwe. Saa hizi ngizi nta na hamwe muri leta tuzwe, nta mituweli, nta rangamuntu, nta na kimwe mbese tugira muri make muri leta. Nyuma y'izo ngaruka zose ugenda uhura nazo, ni icyo usaba nk'ubufasha? Icyo dusaba iyo turebye izi ngaruka, wenda kuba twafashwa kubaho, wenda tugahabwa nk'ari amafaranga ya VUP, cyangwa tugasanirwa n'iyi nzu nayo imaze gusaza, wenda tukaba twabona n'itungo tukajya turyaherera. Na mituweli turayikenera, n'amarangamuntu cyane cyane. Kuba nta rangamuntu ngira saa hizi ngizi bingiraho ingaruka nyinshi. Ku murenge ejo bundi twagiyeyo batubwira yuko twakagombye kuba turi gufata ari amafaranga ya VUP. Ikibazo cyabaye irangamuntu. Saa hizi ngizi nari nabonye n'akazi, ngiye kwigira i Kigali, mbura irangamuntu, byose birapfa. Arakoze cyane mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique ndetse na Habiyambere baganiriye. Mwumvisha uburyo ingaruka zo kuba utazwi mu gihugu ukanagaragara nk'utagira inkomoko zibangamiye bamwe. Kutagira ibyangombwa n'ubundi bufasha umugenerwabikorwa buzwa yakagizemo ijambo. Ni ikiganiro ejo mugezweho kandi mutegurirwa n'umuryango Ejo w'Ifeko ukorera i Kigali mu Rwanda. Hari ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro ejo cyatambutse mu kwezi gushize, cyagarukaga ku kwiga muri ibi bihe bya corona ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi. Christelle araza kubitugezaho mu kanya. Cyakora reka tubanze twumve icyo umukozi w'umuryango Crado uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga kuri iyi myitwarire n'icyo bafasha ababagana. Evariste Murwanashyaka ni umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za Crado, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Arasobanura ko umwana utanditse mu irangamimerere abavukijwe nk'uburenganzira bwe n'icyo bafasha abahuye n'iki kibazo. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na David Hitimana, umunyamakuru wa Ejo. Nitwa Evariste Murwanashyaka, ndi umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za Crado, nkaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Murakoze. Ngira ngo mbere na mbere bikwiye kuba byumvikana neza ko kwandikwa mu irangamimerere ni uburenganzira bw'umwana. Buriya amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana yo muri 1989 ashimangira ko umwana agomba kugira ubwenegihugu. No mu itegeko nshinga ry'u Rwanda bibamo ko umuturarwanda wese agomba kugira ubwenegihugu, n'umwana uvutse agomba kugira ubwenegihugu. Ubwenegihugu rero umuntu abugira ari uko amaze kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Yatanditse ubwo ntabwo ari umwenegihugu. Nuvuga ngo rero niba umwana atanditse mu bitabo by'irangamimerere, nta n'uburenganzira bafite kuri babyeyi kuko nta n'umwe umwanditseho. Ubwo urumva abavukijwe ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu ari ngombwa ko umwana yandikwa mu irangamimerere byanze bikunze kugira ngo agire amahirwe, agire bwa burenganzira tumaze kuvuga. Ni akahe kamaro ko kwandikwa mu irangamimerere ku mwana ukivuka? Akamaro ko kwandikwa mu irangamimerere ni uko abagize ahantu abarizwa abaye umwenegihugu. Uwo yatanditswe rero bimugiraho ingaruka. Akamaro ko kwandikwa akivuka ni ukugira ngo ibyo byose byirindwe. Murengera mute uburenganzira bw'umwana utaranditswe mu irangamimerere? Tubarengera mu buryo bugera nko kuri bubiri. Icya mbere ni ukukora ubukangurambaga kugira ngo abantu basobanukirwe ko kwandikisha umwana mu bitabo by'irangamimerere ari ingenzi. Ubwo ni ubukangurambaga ku bantu bose. Icya kabiri ni uko iyo bigaragaye ko umwana atanditse, tumufasha nanone mu buryo bubiri. Hari ukumufasha kuvugana n'umuryango wiwe akandikwa, tukabasaba ko bamwandikisha,
cyangwa byaba bidashoboka kuko hari igihe hari umubyeyi uba wihakana umwana yamwihakana tubafasha kuregera icyo bita recherche de paternité, gushaka kwemera umwana. Ubwo rero turabafasha hagapimwa za ADN kugira ngo bantu bahakana abana babe babemera umwana agira ahantu yandikwa. Ese haba hari imibare ifatika yabo mwafashije cyangwa se abafite ibyo bibazo? Kugeza uyu munsi tumaze gufasha abana bagera ku 120 kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere mu bukangurambaga twirirwa dukora, cyangwa mu kubafasha no kumenya uko bandikisha abo bana. Ngira ngo tumaze gufasha abana basaga 120 muri urwo rwego kandi turakomeje.